segar paman. Kengkeng mengelah mendayu nih jangan. Sapunapi antuk titian malih. Sampun penelas yukti bakti tur maning ayah titian. Mangga sido idana kagung kemah. Yen mondo subuh gelah. Serani nengen si bakti ring desang yang pramokawi. Nyako panglima ring itu. Yang udah dadi setato benyul widine markapen yang gelah paman. Sampun ngebawa skenten. Aduh. Aduh. Sido dikrau. Waduh lu Agung. Yen gue sedang antos. Yen mondo rasa penelah penuh nasi cantik. Rasa sing ada buin lengkara ane sana. Atur renggelah ring itu sang yang sing masih kesueca. Cian lantas anggon gelah sueco tekeni ceni. Cian lantas anggon gelah ngemargi yang ane madan dharma ning menjalo. Pinako tetong jaga. Sing anu tongos gelah ada. Yen gumanti dados pitu nasi tiang. Lawo nungwe koyan ayu. Inde yang cokodewo bepikayun sade becek. Napi mawenan kade sapuniki. Yen pragat ide yana angin cokodewo pikayun. Masalah keluarga sani ketika depan kan sapunika. Dharma negara ini nenta memargi itu agung. Inde yang punika kayun. Cokodewo madeg nate kadi mangkin boyo ide anak kemawon sane man Cokodewo. Banyak duwene waduh duwene sami naler nyungkeme ngangan Cokodewo. Punapi antuk mangkin kadi atur belen di tiang. Mangna memang puniki ring sayang ring ide anak sayang ring banyak duwene. Punika kumati pastikan mangkin ring sejero ring pikayun ratu. Mangda mejanten panjak ngaturang bakti itu aku. Yen kayun-kayunan beli atur pengabih sama kerwo sing ada beli. Saja doi dewo putih kapening. Do kadean beli tuno sayang tekan di cening. Saja. Sang mata aku. Senistana sidang warga ada madan panca sedikit darmaning. Abesek apang bisa dadi contoh di bumi. Kaping ruwo pengidang ayom panjangnya mekejap. Manecian madan diungkur tongos. Sakti tanpa aji, maju tanpa bala. Itu sodarman itu sang natural. Iya nasa punika deruntuh paucanan beli rengsik yang ditiang kemana antuk itu. Oh. Beli dan sayang reng putran beli reng pianak ditiang. Beli jumbo kapening ipanya. Wih, inarang kayun-kayun ragan beli nih. Aku do beli madue putra. Kadang si nunggil cuma ceneng ageng mantan. Nih mangkin asa puniki beli madue kayun. Nge? Iya neng beli jumbo reng ipanya durasang. Bang yang ditiang. Nabi malih. Dasar pernikahan. Beli sing tuno sayang tekeni cening ayu. Iya nih yukti beli sayang, nih mangkin bukti yang sayang beli ning putran beli ning pianak titiang. Beli kebana dening suwo dharma. Pangumecihna masih sayang beli teken pianak. Ingat tak? Beli sing bani lempar tekeni nyalan ane madan dharma. Wala sayang beli tekeni cening pirengan. Agung jeung ala purang ngeruntuh ang wacana pirengan. Duro sambli? Yen geus kapasida. Nyidang namane di cening ayu. Nyen jauh. Yen yang wani ke pejatuh karma yang beli tekeni cening ayu. Tu cino sayang beli. Yen leh ke pesemetonang beli. Kuap kuat. Jalankan benar-benar. Mimi kita jo. Inggih titiang memen atuh.
meme nyaluh. Ben ngusak-ngusak kan ada jelema tekel. Oh, nida mau meme tempatut tempung di tiang meme nida. Duh agung lingsir gitu na meme ngeraos matur. Natu di tiang meme natu. Sing. Meme panjang gelah. Teko meme kangkel mai ke puri. Di sedang ada peparoman agung nang udiang meme main lapat-lapat. Di sinam purut, kurang di tiang tang hidang mau timpun dulu. Do di dua tengah negango. Itu. Satu, dua agung lingsir. Men rasa Tipate. Napi kabar tuh. Nih not kabar not. Lingis baju ni man ngencak beleng nyages nih. Ada yang bisa laut tidak dipate, pada aku orang kabar kan lagi ngencak. Kalian kagian pipis. Nih, Ya, yen keni kelos memi teko tangkel main diajang ida dua agung. Pincir Cina ni memi uli desa per desa memi ni. iya di tiang saking pedukuhan. Nah, umpung ada dari dini. Iya. Lang jadi bener matur. Kemudian kengken tujuan nih. Ada nih kartunas, ada nih keraturang mai ke puri. Ratu Duagung biang, kali Ratu Duagung lingsir. Puro-puro rahat di tiang tangkil di tepongan palu ngocokor dewo ngewenten nang bawa kirim persembahan aku. Tuan di tiang pindah ke banyak dua kali tambah kirim ini palu ngocokor dewo. Piragi di tiang itu anak kali putro dua ini sungkan patut tenang di kemu pedingan. Ordo ke tepi siring. Ini rauk mereka ke tepi siring Ratu. Men ratu jone tanggal ke Sane mangken. Tuan di tiang pindah ke banyak dua. Tumanti patut di tiang aturang pangabakti ring lagi cokor dewa. Ampuro yang purun puro sango di tiang aturang tamu. Meme dah di balean. Sarene jelema menog-nog. Balian subo sidi. Kudiang balian subo namani dana kagok. Sen konen madan kena. Berarti kan sing segar bener dong. Konen. Meni kan ponen karwan. Nah karwan dak tuh. Beli. Biar Beli ujek jadi. yang beli nang diolas. Dejak sakit semua berhenti kete. Nyampah loge. Kengken bawa si dodo agung. Nyenjo. Jani tegareng iya jani Nyang nama lu nyenyak. yang, nah. Kuliah iya atau orang baki sido kena itu bagus. Kan wau. Anak-anak Di ya sana ya meresidang, ledangan, pet prade nyen sueco do sang yang diwasa. Haro ledang ayun jokor dewo. Apa nih kartunas? Dan di tiang dan lunas tapi. Mansa nggak ada kartunas apa ini di puri. Benyang dan wenten nyen genten. Betul. Yang beragat Saya tak ngansel. kata yang mulo Cek kagetnya. mau bates bebek, meme memunyi, Peling nyepeling. ide yana dumun kayunin ratu mangga digeles gitu kena. nak sing nobon suwecan widini yang sakit. Kumanti patut pisan. Yen kene ulangnya asiti bakti nih do bedar. Iring sarang-sarang. Ini Aduh ya cara atur nih menduko. Aduh ya suwecan widi segar nih ceneng. Kita pengjone hayang-hayang teko masih sing kena nih ceneng. Patut pisan iki. Dumadang ide raja dewato duwe sueco mapico. Melarapan meme teko tangkil mai ke puri, persidok enak. Paman, Inggih sampun ike. walau diolas do mekelo nah namane nah. Inge tuh Jak sampun. meplonco panak telah len Dan supo iki di samping nikah, len iki ben nang- kencane no dini megenep Dan dalam. Paman-paman gini malu penakil. Iya sampun ike titiang menak di dayana. Nang ragarang tantakang. Yan kene sembing putrin gelado. Sinya ngajeng-ngajeng. Mah niki tuh. Mah. Mah. Malah sengaja-ngajeng mah. saat lamu Dona meme babeki nae me. ratu dua mangken sira jagi nibakang puniki kenten dihargian tambo duwe. Meme, bakal meme ini dulus. Ini ngapa tambah mainin mu bareng nyen belum. Nih ngapa? Miskin cara lelawa. Nah benar. Inge di tiang ayah ratu. Mumpung bener bakti. Inge kireng sarang sami. Nah. Gusti Pate talet. Siki ang kayu ning nasico dumadi sueco itu sang yang. Name. Sugro di tiang ratu.
niko. Nak nika nak efek anu sih niki. Nak entan dadosnya mangken di penengah wau margi ke tengah. Sepo anu nggih Meme melame. Kamu dah ngaleng jadi madak itu iki deh. Yang merasa bangga pisan. Mina puniki sangkane ngastijen Cokorewo, kertiasan Cokorewo mawe nang sida. Ipun Meme dukuh ngaturang tamu sida kenak gitu ya. Malarapan Meme dan Radila kenak. liang mana tiang. Tiang. Obat jak apa nih? Inge. Nenek bodayan Kedusang. Hah? Gusti kadap ngedusang. Bangko benarnya? Nek kedusang banyak kuat mas buat. Semua pesan gelah Meme. Ledang arat. Sangkanin Meme ngawinang gelah presida kenak yang ke Jatimulyo. Asong karo ngaratu. Swejoi dalam langit duwe. Pengelingsir duwe Raja Dewata duwe ide Sangyang Widi. Mawastu kena cokore dewa orang mangke. Nah, Mimin, Semua gelah. Tinggi dia. apa menorang gelah lenen bikin rasa semu. Walau kini, sekonen mendukuh busan teguh. Gelah ngeruntuh anggotan. Nyenjak sida namanya ni cening kanti kena. Yen anak wani kalpa jatuhkan manggelah. Turmani ngentosin linggih kelah ini. Yen anak luk kalpa semetonan. Jadi Meme mesemetan ngajak putren gelah. Kakak beradik. Menyamo nih kan ada anak kagum. Meraka rai gitu nyen Me. Aduh ya undang. Engken. Mangkat ada Ya. me. Sampai Cihna mati sayang. jak model. Adik gitu. Nomor ratu bagong lingsir. Man. Nah nentan titiang sana ngelah tamu pun iki. Ih, menyen. Kenen mau badeng kori dari Ini mendukuh. sungguh segar sing aku. Sing ngaku nak kengken. Mangdo nentan titiang nyongkong tain kebo nyeratu. Menjatene Nih nyen. ulian petitep nih. Nak nih di pianak tiang niki ngelah. Oh, pianak, Pianak Pianak wani ibu. apa lo? Inge muani itu muani. Wani yang kedo sedang luongo saja dia. Kenapa itu? Merabi ngajak putren gelah. Merabi penana. Meme mewarang ngajak gelah. Ini ratu. Kan luong tuh Me. Jakti nih gitu. Seker. Mantan nampura tuh pianak titiang nak moko bisa. Moko. Gede panak tiang. Ada. Gede. Kene bocor potong lo. Ya kene potongannya. Sekan muani piana Meme. Ini muani itu muani. Biasa pun ikut sedang pecah kepisah beli. Yen iya subuh segar rahayu waras kepinana mokoh kelawan beraget. Kadang bocokan beda sengkengke. Sehat tuh natan ngoyong-ngoyong kecas-kecos kan gak nih pun. Deman-deman mempelayanan. Manus selama Senten bolo. rumah aja berangkat kali duet. Jak manus selama bolo manus panat tiangnya. Kalau kedas panat tiangnya. Ini yang angkat tuh angkat. Kudiang sing. Gelas setuju saja. Angkat di tiang. Mendukuh melang ibu icapang kena ke Jani. Ini mapan pas lumayan ada ini meruntuh kan wacana ada dua kong. Jani bener nih nerima tuh. Dia bener lah kena kini ketobin. Ini yang menapi mana di tiang ada suara raja. Nah tuh apa ben Jaga orang pianak Meme ini naik ke puri. Bangke nah. Gelah kan ngantos. Alarah di tiang. Benar. Ben bidan men ben ngalegala mil mau tamu. Sekan niki Gusti. Ye, ben kamu medako. Rajo sing ada sing sayen nyai. Enten.
Jangan lihat pian ake. Pangtan mereka dini PHK apa nak dia? PHK po. Nggih. Menuko, Iya. sekenang mapan penyo kapal-kapal tanggil mirip pulau liu tantrem. Ini. Yen kanti itu sang nato ratu, tetung jagat ngeteleng bawa cano, tanunang niki wacano. Mana? Sepuluh titiang bawa. Tahu tak alif ya anak meme. Titiang mau pamit dia. Tete. Nah. Titiang mau pamit pulang. Yen sing tegelah sang nato ratu di kayun gelah lewet, di pemeraja. Itu penlas kayun gelah kebilang, kanti jelek, raso, pekayun sing. Itu kan. Inggih punika. Inggih. Punika sangkaning Kerti Yasan Cokorewo nunasi ring Raja Duhato Jantos calon mantu duene. Ayo Ratu Ibu Agung, kali Ratu Aji Agung. Titiang banget ngaturang suksemo nalar nyangan aji kali Ibu. Puniki sangkaning Agung pengeras titen aji kali Ibu. Mewastu nalar titiang sido kenak maka dimangkin. Sing jo aji dogen ngajak biang ini banyak kemekejang ngerasti tiang dewo kena. Sido kena buku jati mulu nak itu Ini dewo sungkan aji sing ngidang nyalanang suodharma aji dari sang naturan. Suksemo pisan titiang. Gena sapunika ngiring medab-daban ring-ring beli pangaman Sang bilang. dewo ya. Inggih wargi Cokorewo. Pragat jengkang jengkingin gaen Gusti ya. Ya kenden titiang malih ya nangkel Gusti. Pun aja tiang panak tiang mriki. Niken pian ake. Nggih nak kanton dika orang jabo ipun kari kan biasa kan harus cuci tangan dulu. Nggih protokol kesehatan tetap hari memargi niki. Nah, Nggih. Aturin nih dong. Yan. Ibu meme dah kau. Mengkap cidoren meme malu nah. Adi mangkap adi. Ile Apa alasan mangkap? Anu, segar dong abang istri. segar ya. Segar. Segar. Ih, tembelah. Ya. Ibu segar tangkal ajak meme cai mai. Ajak hijau. Kaden yang Kau nangkel nih dua abang istri. kaden ci ajak meme kemul puluhan ci gini. Meme ini. Itu ngememe ini panah ajak ke puri. Mapan bener dari banyak. Pang kadung bisa nangkel ke puri, ke griyo. Padahal busana adat. Hah? Awak kani kelan sing perlu sing gitu. Sing dadi gitu. Man. Awak banyak. Busana adat. Payas ya. Payas malu ya. Jangan dia mau payas. Oh, antiang itu malu antiang. Oh, Jangan nganten. antiang malu antiang. Mungkin malu. Oh kamu Jawat payuang ci jawat buong kan resiko tuh. Ci cara ningang pedang engge man. Nah, payas sencang bagus. Nih, Bang Taen yang bagus. yang disipo. Oh. Apa? nyen ka kau ngopong tuh. Kan ngemang pakyan. Itu. Dugane nganten bidan jawab bapane. Ah. Tuh ke bangun nah. Oh nana, angwang bawa pakai. Angwang leladang aluna. Nah, Bapak bang lu beli pakaian tuh. kencang. Ini apa nih? Nih. Oh gitu. Aun pak balen tuh pak nih. Ani di ten kekab jemak marah tuh. Ada yang dipesang kelengis apa? Bah, sing ngisi nih beli. Bane. Wadah pes bolong mah beli nih. Oh, ni mayo. Oh, nana tuh apa bo? Pada ni. Dah anu kene umpal tengah. Sabuk. Dijo pasang nih kene potong nih beli.
Ini belum udang. Udang, mau udang cang. Ini nang udang yang sing iso. Kalau disiangan. Wih, udang songket kan cian. Yene pasang dini sing cara godong mau prada ya kok. Udah gitu, udah kepuri. Apa ya ada gitu angon. Nah. Udang cang me. Nih, Bu. Bos lebihan itu wang lebihan takoh. Bobo sing mengizinkan ngajak apa nganggo. Nah, Dori begitu. Bo. Apa nama? Bagus cang. Bagus. Ini aman. Aman nih. Yang kene aman karena misi bangkiang godong nih kene. Ulah itu. Sapet. Tadi godokannya menuju. Tadi. Sekan tadi menuju. Nah, apen jujong ki banci enek ya mesti ki. Oh, dia umpale beli. Sing bang saput muni ki bang. Nah, ini umpal. Wah, begilet dah. Ben yen saput. Bien mah benar dong. Nah, to sing to kejong to. Benar dong. Oh. Banyak cara aja mudah cang. Banyak mudah aja dia. Mudah kau itu lagi. Kan mana apa malu? Nah. Malu. Nah. Dan ini kebannya kalau apa beli kalau ngabo waluh kan beli. Raga kan ngabo raja mulai masih Oh benar. puri. Ini orang harapan. Ah gitu. Angkel jadi. Ada angon-angon raos. Angkel jadi angkel ke puri. Nah, Angkel. ada meme lah bermain ya baca itu bedonggol itu di mana. Nyen bedogol. Ada aja pates cara bedonggol potong. Sing dari banyak dari kita cau. Ada kan berkembang mana. Oh, jalan. Kalau kita banyak dorin meme ngoyong mana. Pada waktunya nara cuma kecos. Jalan. Cocok saya bayarin oke. Aduh. Mimi. Kini kori barak saja we mau medel-del. Juari ke mulu. Hah? Juari ke puri. Yang Sinduari. Kini ya puri kopi nawa kini. Bakten mana titiang ke mau. Ama janji ngorang ajak piana. Iya kan piana meme ini. Kan tuh. Oh, nudori piana meme ini. Mikir pianake. Nudori piana meme ini. Ampuro yang titiang ratu agung lingsir. Purun titiang matoring cokor dewa. Piana titiang wantah. Nyen. Nih, digundul nih. Jangan tuh. Piana titiang wantahi wayan godogan. Niki maka sujatan ni piana titiang erat. Antel ya, antel. Agak. Iki sing orang antel malu di puri. Nangkel bener nangkel. Yan. Bang wanen sajan meme main tangkel ke puri. Termane ngulek-ngulek sang nato ratu luweh dini. Oh, bone dot sajan meme dari warang nakagung. Do mawanane jani juari meme ngajak pianak membur pegodongan. Hey! Kijap matan meme nih. Yen kene perlaksanaan meme nih. Saat makan nyek-jak kori baraka dini doang. Dong ring bidang kene ngaku penyenang meme nih godongan. Seng orang ngajak ke puri. Tuh, waduh. Bos yang hidang mejujok, hidang nongkok, mejujok apa? Kisah. Melang lo. Yen asapun iki kawentenane bejanten sipto jagat tuh itu aku. Setios ring sipto dados kekedekan banyak. Agong yen malone medebe mantu godongan tuh aku. Cip, serining ke kene ratu. Si ratu do aku. Cengang gelap paman. Sampun nang berangti dumun.
Sampun iki mangkin sipte jagat duwene. Mewastu wenten wicara kadi mangkin kewanten titiang ajere. Duaning ratu sampun ngeruntuh kong wacana kadi bawa sewawu dan dados si ratu nitya wacana rekoentanane ne sampun runtuh sampun itu. Pastike mangkin eling-eling ripi kayon, pastikan mangkin sejuan ripi kayon punapi antok nepasing ini koentanane. Akan ben mau udang songket. Mesaput songket. Apen akeh jagon mau payah tila godogan. Mito ratu. Ampura ratu. Apa apuro? Ampun ang bat-bat biar nanti tiang. Menyene bat-bat? Tiang bat-bat. Badawang godogan ada apa kapuri? Ratu dua gumia. Denang sodang menghadi. Ijen di tiang galang matur ngangan cokori dewa. Uwek baktin di tiang sarang pianati tiang. Aturang bakti rengi cokori dewa ngaturang tamori deyana. Enten pisan wenten manah di tiang pameret. Wentane wicara mau kadi mangkin. Koyo sangkaning runtuh wacanan palungu cokori dewa. Di tiang nenten dia pacang memaksa. Pacang lunas sekali bawa cokori. Nih mangkin kayun-kayunin ragan bline. Dedong jagat lah mantu godogan. Nangis. Sakit mana dit yang beli, sakit mana dit yang beli. Mati. Ini jenawan ini kang kena aling secara taluk apik patu. Mai lakon beli mekiplakan pulih yen sing tampi nitya wacana. Yen tampi beli adoy lantas ngentos linge beli ini. Racun jagat jeung alone kata. Kan dia kata beli godogan. Aku len godong aja kata. Dalam mau sajan. Kan lemah dan godogan tuh. Ini angon gelah kayun. Yang sing teh ulian kau ngentos linge lah. Bantes merupa mantu kapenik-tenik. Bakso pengsing gelah titya wacana. Ampura Gusti Pate. Usul si gede tungai. Apa kan usulnya? Kan tak dos titiang entos. Agem gen cai. Walau kini di suban kayun-kayunin gelah. Saja min godogan muluk-muluk gelah. Nah, Dia nuling malu dugas gelah metakon. Apa nepo anake? Ada undok panak jelemo godogan. Dijual yang sastra itu ngadan. Sastra cen ngadanin kita. Uluk-uluk adan itu. Sang nato ratu ya banding uluk-uluk. Sang nato ratu lantas dicangkom itu. mau anak cicing muluk-muluk kain itu. Pada mencari pun. Benar. Lah ate belakang ngentos minit lah. Adi. Ayo kembali. Bilang. Diajak anaknya aku, diajak payah naik, yang kene berperang. Dong pongah 2 hari, dot yang mewarang kapan agung yang ngalor, cengkeng, bangkau. Yen awak penemen godokan, kula warga godokan, kangwang di Telaga dia ngoyong, di Peten Tunjung dia ngoyong, dem abot-abot, dageh tadi. Aduh, bangkau. Yan. Lo memeh malu. Mati. Aduh. Ini dah orang tu mati. Udah ngalang ini pulas nenek. Ini dah tu. Yan, kemudian jadi meme mati. Bisa yang ngai meme. Mati nenek.
mati kene ngana lo. Barang muyang nenek. Kena bapak kene mapa anak mati sing dadi pengelingan. Kena kelajak mulih maluna. Padha tanah maba kesemo doyan. Pang sing dini di jalane waluya kadi bangken ciceng memeh lantas. Ajak bapak mulih maluna. Moyong malupa yen kene asane ngidang cangwala sakit Sekan ya nyidang. Kengken carane yan. Ora tuh kengken je. belum sangyang agamu beberapa kemanusiaan mirip hidup yang satu tanah Misi mau kecos gitu ya. Aduh, hidup. Ya, hidup. Hidup. Aduh, hidup. Aduh. Ya, bangun kangen sangganing tidak anak yang wayan. Lebih hang teken aku presnan meme mau pianak teken wayan. Kade rasa angkian meme nak bentok teken wayan. Nadi meme wayan. Edot dan kena cening. Dah aja cening dot merabe gitu doaku. jangan terasnya kedua istri kewala meme dejejo itu masih bapak dejejo tangkel jumunin Iya. Ben kedagen orang meme mati keburi. Cang, segidang, nanyang teras nane me tangkel ben me cang diduri. Cang diduri. Bani kenangkel yang begini uno Yang mulu meme sayang ajak cang tangkel ben me, tangkel me. Yen kageto nyet penyutak munyin wayane teken meme. Rasa sang sida meme lakar megateng tresnan wayane teken ngida dua gong istri. Nah, ya diaston ke meme pengklu pengpat mati. Meme misadia lah karena tuh jening. Tuh gitu saja terus Tangkel me. Dan ini jalan. Nah begitu milu mati bareng-bareng. Bidangnya menengah mati yang ini. Iya dinik punika sampun yang cokor dewa kantos sang saya rek pemarganipun belendi dia. Puniki sampun. Tapi malah jat melu. Jutaan banyak banyak. Jak belet tenasipun sampun padam mati. Coba mati meme duko. Sampun padam dua gong. Setengah coba mati. Jak kejebok pun sedang. Ngakak kedek sampun mati ini mau keples nyente. Hah? Kira mau cap apa ya nih? Adi tumen beli kini adi berjalan adi. Kira mau lu bang rago ngalang. Biasa di yudeng panjake ngarepin beli musuh ngarepin beli sing taen beli kalau mekire ke tampak. Man kumes ke nyempang begitu. Aratu dua gong lisir pamit yang
ampura petangkil di tiang mangkin mewali di tiang pacang wapi nunas ini kalau ucapkan Arianto kanten prosido di tiang nandang kapitresnan pianak tiang iring putra duwene ledangang ratu pijayangan pianak tiang ratu Paman, Tiang, jak ngancan kosak kan pekayu. kebus tangkap tiang kebus aku. Lak kerasa gelah ngelah Buka walet, buka jelak macam tiang ini. Cepok paman sing idang madang madang yuk, cacang bayang yuk. Cacang bayang. Kemudian ada cening mau belok ngajak meme duko. Godogan calon rabi ni dewa nih. Yen mancen pun kan durep, yuti kebalik pun wakong, sampun nyatur desa nyabak. Sebenarnya desa. Nyator desa gitu. Pin lo godok pesu dong. Sido meme nu mau urip meme. Adik, nang luang yang jani mekayun nih. Nggih. Iagung sing taen dan bani bok-bok dengan ukuran beli. Ian mulu matiang saja. Walau di benangan jani, ian sing sangkaning manusia utama. Nang ingat tangannya subuh-subuh. 5 yuto musuh. Iagung dari pengorek yudo kaden kasur. Apa buin batas dalam mau ukut. Ian sing mulu keliwat keutamaan ian. Ikalah matakon kapin menduko hane sakti subo mati ben midang hidup apu kengken nang matur kapin Haratu dua gulise punut sungsung di tiang baos palung cokor ini wentane di tiang mau urip maka dimangkin boyo sangkaning dewek di tiang sane sakti haratu man puniki wantah sangkaning kawisesanipun pianak di tiang igodogan ipun sane mau tamu haratu Iwayan godogan. ipun sane ngurip di sekian di tiang ya diaston sampun kercah nyatur desa bangken di tiang ipun pianak di tiang sane nyikian utamu saja igodog Ratu Dewagong. Yan yukti kadi atur ipun memenduko. Jantan sampun kadi baos Coko Dewa. Yenten ipun godogan sakti ipun Maidap ipun kadi mangkin ni kapan ipun turun ojok-ojok beriki kepuri ngasang ida nake alit. Di tiang pinaka saksi ritat kalaning ida Dewagong istri lurung sekar. Kacegut anto ilalipi ipun igodogan sampun Igodogan kasih nyegerang. Dadene igodogan lawan piana gelas umuman bertemu nih. Kemudian marahnya buka mulut. Yang bidang cakap ada bungut kengken nih. Wakil lepuk nih nyalain kita dan anak jagong dong long incer di ngebanguin ayo. Haratu dua gusti manut sekadi piorah pianak di tiang sedurung di tiang tangkil meriki kepuri ngedut kapitresnanipun ipun gumantene sampun ngewentanang sumaya sampun kalulutan sih ngiringi dana kialit arati ini sampun ngewentanang sumaya sampun kalulutan sih ngiringi dana kialit arati Ratu nang matur dewane saja Kemudian dewa sing matur kakek ibu aja. Ing Ratu Ibu aku. Banget di tiang lungsur pengampura ringangan ibu kalih aji. Sayu wakti sekadi atur penyeruan titi. Titiang yuktene sampun nanin kecunuk sarengipun iwayan godogan. Iri kerengudian. Dok titiang keni bencane. Titiang keceput antuk lelipi sangkaninipun iwayan godogan yuk nyegerang ragane dipun. Nih kedeng. Wayan, kemudian tadi maru wayan tang. Ijerok wayan. Puniki sampun dipun wayan godong. apa ya lekan Itu payu meme dari warang lah.
besanan kita besanan. Besanan. Iki tidak bakal nyerok. Menawi cokore dewe sampun nyuriane. Asapun iku sih tresnane. Ning bagus godongan. Jelek saja nasano yen orang bagus nak godongan. Yen sing misi bagus jelek asan. Engkene. Ya jaman penjang enten ya. Sajan menggem. Peswejan itu sang yang pramukawi sing tawa. Dene ya picangan jatuh karmane jenenge. Ngajak godongan iku nek. Ayo mantan sampai, ayo mantan. Mantan, ibu. Benar tuh. Ibu apa tuh? Ibu apa? Oden mangkene mau ibu. Cuma ibu sakit. Ibu sakitan. Wagong istri. Menkengken wayang. Wagong istri. Menkengken wayang. Ya Weh, kering ulun. Nah udiang bener dirirun nanti dia kerodok sakit dah. Keting basangin no. Apa gedengin Mau beli? peleh dapat dua bong istri. Nyen ngelane pujae. Sing tawang wake. Ngoyong turusan rumah tuh. Ngoyong Pak, enggak. Weh. Darah. Negak kene ya sutradara jani. Menkengken wayang. Wagong istri. Menkengken wayang dodogan. Yukti kayun sarang titiang. Sing nyandang wayang sumandang sayu. Ne mirip sumpah pitudo ide sangyang pramukawi. Gelah mula tresno kapening wayang. Gelah mula mau utang urip kapening wayang. Sanang urip pagon gelah. Tresno ide ya. Erwus angrengakeun kanang Sampun satuan. api. Ulah ratu. Absen. Oyong emang malu. Tekan ni mana ni? Siapa nak? Ni mana Meme. Weh. Sapu sira puniki rawuh ibu. Biang aku. Biang agung ngawang-ngawang. Oh, Sira niki. merak masuk yang dewek bagus. Prajani ngaku mau ibu, ngaku mau adi. Nih kadang nulap yang kebagusan. Hah? Ya diasun mantan wake berupa buron. Kewalau perilaksana ini mau tamu. Don nih datang wake, dong tekanin jani marmo kepres bagus. Kadang wake ulang, sit, drink. Padahal ujung-ujung mau ibu agong. Para Cai. bagus mune, Weh. ai mememe, para bagus mune, kadang wake sendot. Udiang main duko senawang. Atau kamu di tamangan jadi nih. Tiang pianak meme ni godok. Guys, Aing ngales enggak ya. Saya terima. Udah. Jadi godokan ibu. Menang baca goyong. Inale digobo, inale diulas. Ngopo akin oleh. Kewala ci sing nawang pengunda dika, sing nawang pengerasa, sing ngelah keneh cai. Nak udiang noti jadi didi ya. Dia ada wicara rahat. Kalau sido tepasan ke guste dua kita menjadi. Tege celah-helah mai ngakui godongan. Lanjut turun di banti ya. Ien kanti cia papakan base sing tidak perangkat menjadi turun dewek ini. Tanpa ruangnya bukti mengetep di diajang ini doang. Beringat. Itu kan kayaknya kalau ada kesempatan dalam kesempitan. Pun merasakan gobo bagus, teneh langsung naik, diingat si ordernya, ada nama kalau kan dipuri ulian ngelah mantu godokan, teko si bagus naik. Gusti Pande, Dan malu paman. sampun nak takut bersaing, Gusti Arte udah jelek. Paman Agung kita masih paman. Siptan gumine onyang lian.
Ingat kengkian busan. Hilang yai wayan godogan rem-rem rasu bumi. Kijol aku nih godogan. Paman ada nih ya? Meme ane? Yang paling Yang paling. Ipun hilang rasa. Tapi Hilang iya Hilang teko. ipun digodogan tekena bagus. Seng saya sagapun. Mendasar antuk ciri-ciri kadi sapunika titiang sang saya reng manah yang sampun janten punikipun mapan ring Cokor Dewa matur indek kewenten dhewekipun titiang suksema nrimo Ratu. Weh jero. Matur Sangat jero. pekik. Nang luwungan. Yen saking mulut saja bisa nutur ngane madan saja. Belah sang naturat. Idra nganut pengelukika manut penguno dika. Kenoban gelah bakal. Melatarang tu mekeja. Jadi melarap ni dewa malu tegara. Satuannya ni dewa. Lautang. Aji, Eh? aksa meyang dewek titiang. Paman, itu masih meme. Tiang sing mau bisalah kapin meme itu masih paman. Paman Agung. Kalau Raja Agung, Ibu Agung, Adi. Ini kawin napisane makahawinan titiang nyuti rupa sekadipun iki. Uning ayang titiang sane mangkin. Mawiwit saking pumusi desang yang pramokawi ketarois. Kancet pumusi do. Cening putra koripane dewa. Ane jani bapu lakar ngemang pejalan. Uling pejalane cening lakar ketemu jatuh karmane dewa sing adolen mulo tuah purano tunggal. Ane caning lakar apa dane merupa beburon gudokan. Jas kesemah. Yen subo cening lakar mau temu kelawan adene dewa purano tunggal. Tu Raden ni dewa lakas tresno seh lulus kelawan ni dewa. Ia diastu ni dewa merupa beburon godogan. Kancet uling sekato dewa lakar nyuti rupa dadi manusia. Kantos sekayang-kayang. Asampun ike sayu wakti pemusi do betaro wisnu lagi. Tadi gatre ni ane subuh liwat sing pelik. Semeton gelah ratu ning korepan lungo maboro. Kalau ditu adot lebongka, ditu ido mawari. Tur maning medalang pisamu. Ngin jeliwat dini anak lu. Yen ni tunaso sangkaning iyo bedak. Mawastu iyo beling ngelekadang. Panak, apa je tepuk ko si malu teken anak lu. Ane beling tu. Panak ni kalau merupuk itu. Mendukuh benar. Tayan udah mau manaan. Tiang nasa pingat Gusti. Kan tahun tiang napi. Kekelan. Boleh nempel mereka. Kadi rasul sing ado tongos gelah lakar ngejangun. Satian meme kadi rasul ngalip meteng-meteng kaya tiang. Dong sampun Cokor dewa sesonan di tiang. Malah di tiang cacau ngangen Cokor dewa piana. Rantu ampura yang di tiang doang. Nak tuar-tuar nawang kudiang menggelah sing mau pisalah. Aji. Pinaka cihna bukti di tiang wantah putranin korepan. Unike wentan ali-ali kepicehan. Narang Suryani. Ina bajikan tu neling ring semeton aja. saja tu. Dong suboy pedas tantu mon rasa. Pianak bakat anruh. Ayo Ratu saja. titiang matur malih ke Gidik ring Cokor Dewa. Duaning sampun janten kadi mangkin titiang newek galang sampun manah. Kewentanan ide anak kadi mangkin ila kita bukti saksi sampun sida mangkin diriki ring ajang sandang kayunin Cokor Dewa mangkin. Saja tu paman. Yen kayun-kayun ning gelah. Apa perjalanan uling cening sungkan
waluyo cara irago nanusin Pak. Patut Kengken luaban tanusan apeng bakat lengis nih. Inggih. Gitu rasang Patut pisan Ratu. Nah kening sing liu aji ngeraos acepen aji ditungil idewo kesukserahin aji ngentos linggih aji nidin apa buen idewo jani supo mekantan putra neng agung utamu kauripan kadirasa nu idewo merupa godogan merupa banyak aji supo nyuk serahan pengsing aji kebos nidiewo canu Aji. Sampun aja tiang jagi. Melingering singosana duene. Kadirasa jiwa permanan di tiang yen sampun sangkanen pikuduh haji jagi aturan di tiang haji. Ai Ratu Bliagu. Rasa bahagia pisan manah di dia. Doaning beli sane merupa godogan. Yuk tene wantah sang kesinatri sane mau saking jagat kauripan. Beli wantah jatuh karman di dia. Rasa bahagia pisan manah di dia. Puniki minam sampun nemu gelang sangkanen pesuecan putuh dosa yang pramu kawiyan. Patut pisan. Kane makin sampun api kayun Dada beli. nah kini tuh menuko apa hane runtuhan kelah wacanone suku sing ada mekutang neng lamen tepung mampah sing sudat ane jani do kijo buin lan ini barang di uling jani lan dab-dab kaman Iring gedonong baga wante duwene nunas padewasan doaning sampun jangkep pidana kalian pangkat. Iring putar oreki.